Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ki sanwat ki MLA kila no ya ka jinglong MLA jong ki ha ka ba kila let ban IT ya ka shiti no kam ha ulam phang ka yeng dor bar thawan ka jilla ba met ba ling do kini ki sanwat ki MLA ki bala no kam ki kan thop yo ba renik ton ling do tong khar na mau kerwat uba PT saw kmi na mau lai uba meral bonds em na nong po uba lambor malnyang na nong krem bar uba shitlang pale na saipung sutanga habakren bagi nong thok khubor hadin bala no kam komu MLA uba PT saw kmi lo ong bagi sanwat ki MLA kila IT ka shithi no kam haw lampang ka yeng dor bar thawan cha jilla na ki seng jongki bat na ka liang ka jongki kin sa penya so no sha ka seng UDP ulo ong bakani ka jinglet ban penya so jongki sha ka UDP ka long man pen khlanya ka ha ka ba ka UDP kum ba ka long man ta ka don hinyo bat kan thop lang ye ki sanwat kan long khat ar bat kin tre shitom bat job sa khat khandai ban long life away ha ka ba ka UDP kan salam khmat ya ka sarkar ha news number menta ka UDP ka dan kamban job yo magic number khat khandai namar kila dan lupa khat arngut ka thong jo ka seng kalong man chakri ya ka jilla open power ya ka jingkhmi lenti ba ka jingkala kanwan scam hot khamat jingi dan lang bagani ki panok jingi sangut dari yang jingi ke meli ke setiga setting meli ta kasini nak yang jingi sangut ki meli ngida bu ka shi design so speaker kalong naka party ke pengi te kebut mata kasini la design mata kasini nak yang jingi kalong ba ni serung no mata syaka United Democratic Party dengan scam nak yang jong ka jingrung ke jongi mata syaka UDP scam kadang ai kalong persoalan isu mata kalong ya ke party UDP mata ke belum mata UDP ke don nyau pangisan kalong kan dengan scam nak yang jingi kalong ba interest mu nyo sa khandai kalong lai pui te komut UDP will lead the government in this year 2023 after the election of the result kaman nak yang jingi sa lead kalong ya ka sarkar te ka jing kali mi menta kalong naib nyo magic number ka khandai te khar ngoi phi kalong nak yang jingi all out will make sure that all 12 will win. In addition, kalong gi kakandaro kalong we have make a amendment in prestom. Kalong party kalong ban pendikinas kakandang nyo kalong from lifeway. Dan kalong jingi kalong ba ang nyo bandi ke sarkar. Ting ispiliti da kajing join jingi na kalong jongki sangut isiting MLA ka UDP. Ang scam UDP kana yo bor kanang fan. Para juga po kalong yang paiba kalong bakin pai kalong ka UDP kumui na ka nagawin ko bagi party ke long alternative government hakni ka alkenti ke mentah commission jong ke party mata commission ke long for serving the state and also I can see that we represented nalon nang tang nanti ke long ba kasok nanti jingla kan man de jingla ni sutu bang jingla kan man nomor bang expense ya ka samsdem ke jing aka hakbedi bagi soka de nakabata ka jong asibet so ang tangkani na maro support ki bri kyong ba ki sok me pi kan na soka de hisu ko long sausdem na kalyang jonga sa magi parlok amali ko maral bon pa na kalyang jo silang pali na kalyang jongi kalong ba ang idon sa kalyang kongres idon sa kalyang kongres kanang daw idon sa kalyang position kadian ba na kalyang do tumukul ring kat ka group ji ka gilami na kongres tengi sasan kalong na kalyang din la perkhat ngi berkat ngi perkhat na sa interest jo ka konstitusi kalong ngi le ban I support kamut kalong ban balong tang iso kemen bon balang pe ba so kadang to apa dia buat pisah kalong kami pisah job election itu important ketika kadang ka personality jong brio pada ka personal relationship dengan jong anigit bagi ba diktai modon hal form kami nak jikli bakli na perlok las ong bana kali ngajung ngaro ngakwa hilak no bagi nagi press kini ke long bakin klis hanga ta jikli balabu na kali ngajung bas dong to kawi kalong ba na kali fi dan sarkar menang lakan syai kadang nak kali ngajung ngaporos long pros katu ngong saus nem tam kali ju dan opposition hadin la hadin bana kali ngajung tomokol kali ni na kali ngajung sangut ni dai chu kali kalong taman kershan ya ka NPP long ga dan kita nak tahu kalau bangin dia in kadem nam nak roi ke part ke konsensi di berapa kita
kaya mentaka dalam dong naru mentaka sini dabar kani siti ko ni sti juga ni mentaro kani sing la ko sya la ko menta sya present UDP kalau mentaka liang juga IT mentaka sya chu kalau mentaka sini dengan join menta sya UDP option di temut mentaka sini dia sini bandar liang juga dengan option di bar UDP di bros kato buang pun liang UDP bilang bato UDP kita dalam sarkar lagi hang ni hab stu ba ka jinga pia hang ni kalau bandar ni suku kalau ba pilot banyak ke plane udah nak liang UDP nakaliang jong mo nakaliang jong ka UDP to kadigan major alliance to major partner apa ni sarkar nakaliang jong king la syong ban ng kiko pilot masjidan mentala kepso so ka syong barkat ko pilot kunung nya pilot ingin la ban na da fact kalong ba syong ba kata kalong ba ila teng kalong ba pilot udah pilot duna udah bakala pilot do men ba pilot ba mun le pi bakala pilot ya la jong ingin kay ba ingin dengan jaga orang lain pi mana gimdan na po ka sin meeting kada ay mong observe ila sulong ba ngangalong lipat la kam stem ha kanila bantang lagi bang observe na singa ay bang observe na singa kalong mag MVP kam ju respect yagi partner la jong ni ki alliance la jong ni ki padok la jong ila daga jar khat bag MVP mata kalong respect ta alliance lagi partner long in every issue dengan skema ta por ko join responsibility ka idan ta daw ko ban nakaliang jong ka nakaliang jong UDP kan syai nakaliang MVP one issue kalong ba tengok ka UDP have to speak against Menteri government against NP balik but they didn't take them into confidence depende ka por lakari na kaliang jong party na kada menunur keren pasyabe sokar bag long ba ka sokar sumendet come take them partners into confidence ka daw have to speak against them Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela